Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі дақаға бойле малюмат. Ярама yollar, газ илячханеви фельдшері банай нұқтасының yoqluğu. Сетлер районын сәкенлері бойле шарайтлерде 20 yıldan зияде яшайлар. Уникаль полиэтник меркез яры ярғазар. Құручылық ерні Михаил Храмов зиярет етті. Белер самнын бірден екі юбилейі. Рамазан Усейнов өмірінің 70 yılından елісіні жатқа бағышлады. 20 асырның башында Қырым татарларының театры музейде кечірілген сергіде енді весиқави фотолар тақдим етілді. Инфраструктураның тибет ве медениетінің инкишафы. Тамам боле мевзулар Жұмхуриятмазның елбашчысы ве ичкі районның яш фальжилерінің көрішівінде музакер етілді. Бұнен бірабер тасил медениет, спорт, тибет, көхожалығы салары бойынша да суалер сеслендірілді. Сергей Аксенов қайдеткеніне көре, көлерде генчлерінің яшамасы үшін оңайтлы шарайтлер яратылмақ керек. Гарантирую, что сельская местность уровень поддержки будет получать такой же, как и городская. То есть вот без вариантов, вот без всяких. Сегодня вот мы говорили с коллегами, посмотрели там, конечно, система здравоохранения там, в тяжелом состоянии на самом деле. То есть вот в этом году договорились, что 2 ФАПа и 1 амбулаторию получите, то есть это 100%, и на следующий год максимально постараемся закрыть потребность района. Клубную систему и в общем, то есть возвращение создания, все равно кинотеатры должны быть. Ну то есть сфера досуга должна быть вот ровно такая же, как в городе. Спортивные площадки должны быть детские площадки для детей и так далее. Сергей Аксенов ерлеме мұриетнен ишборлек тұтқан фальжилерге тешекерлер бұлдарды бұндан да ғайры Жұмхуриятмазның ребері Қырым акиметі қожалық кооперативлерінің ішіне қол тұтмаға азыр олғаныны қайдатты. Ама теклифлеріні тек яш сәкенлер сеслендірмек кереклер. Ярама yollar, газ илячханеви фельдшері банай нұқтасының yoqluğu. Сетлер районында Рузби ғазы, яни Двуречье, вес Сетлер вақыф, яни разливы көйлерінің сәкенлері 20 yıldan зияде бойле шарайтлерде яшайлар. Гражданларының чоқтан-чоқ мұражатлары ниайет ешіттілді. Районға региональ авто девамында Девлет Думаме бұсы Руслан Балбек ве ерлі акимет ве кілері келді. Корышывның нетижелері насыл олғанына әші Шулакова біле. Қыштайым язда Зоя Максудова яшаған көйінді аяқмашнанен юре. Оның ішінде бұл пек кереклі нақлиет. О почтажы. Қадын бір күнде эки көйге Рузби ғазы ве лиственная көйлеріне почта ве газет мечмай дарқатмақ керек. Yollar есе бозуқ. Лет 10 уже работаю почтальоном. И у нас дороги невозможные. Я вот езжу по всем улицам, велосипед на себе таскаю. Ни тропинки, ни дороги. Везде грязь. Особенно, когда дождь, снег, невозможно ездить. Рузби ғазы көю Сетлер районында ерлеше көйде 600-ге ақын адам яшай. Оларның эксериеті нефақачы ве балалар. Эпсы иштимай жетін мұйым объектлер комшу көйде ерлеше. Ближайшая аптека находится в районе, за 8 километров. Вдруг ночью ребенок заболеет, проблема. Yollarının тamiратı көйге газ кечірілігі, фельдшері банай нұқтасыны ве илячханенің құрылығы. Бұл ветигер меселелеріні көйлілер Русия Федерациясының Девлет Думаме бұсы Руслан Балбекке сеслендірділер. Мы приготовим, дайте информацию, чтобы я это актуализировал. Хорошо? И давайте посмотрим, покажете то, что понятно, это объем бедствия, да? Посмотрим. Да? Мы сейчас все равно будем на этой дороге. Хорошо. Да? Медейтнен бағлы суалер де олды. Мисали чун Нилюфер атлы Қырым-татар ансамблінің ребері Февзия Бенситова чықышлар үшін костюмлернен ярдым етмеге режа еті. Да, сделаем таким образом, Эльвер. Обменяйтесь телефонами, да? Чтобы мы вот это помогли пошить костюмы, хорошо? Да. На детишек. Ну, надо будет сказать, какие там размеры. Обязательно, там, я все напишу. Да, на какой возраст. Сакенлернен конушқан сон мебус көйдеки yollardan шахсен кечті. Жами құрылывыны бақып чықты. Ве келечекте açılacak Қырым-татар медениеті музейini зиярет етті. Вот там у нас окна помененные, двери, все пластик. Мы думали, делать музей. Бұл сабық бала бақшасы оны тап 60-жынчы сенелерде құрған еділер. Яқында бина Қырым муфтиятына кечірілді. Көйде яны жами құрылған заман бинаның бір тарафында мұсылманлар жұма намазларыны қылалар. Келечекте мұнда Қырым-татар медениеті музейini açmaға планыштыралар. Шымды есе спорт залының абадалаштырылығы үшін пара керек. Ана yanında бұнда бір тертепке интизамға салмақ үшін ядан фара керек. Бүтін ярын имтизанға тертіпке кірсетмек керек. Шын үшін келешекте, Янка айтқандай, өзімізді тренеріміз бар. Точно у нас дела пойдут.
Бу исе Шу районының Сейтлер вакуф кою. Мында таби газ бар, сув геже кунду солатек yolları ярамай. Здесь в конце вот 300 метров и мы в Нижнегорске. Поставьте небольшой мост для легковых машин, для грузовых не надо. Не будем вокруг 6 километров ездить. 300 метров и мы в Нижнегорске, понимаете? Yollar meselesinden gayrı Seyitler sokağında 10 evde yaşagan ailenin hukuki vesikaları olmağını müzakere etildi. Yıllarca adamlar mülkiyet hukuklarını resmileştirip olamaylar. Ama yerli hakimiyet bu meselege dikkat ayırmay, aksine göz kapata. Является там глава поселения, отказывается от встречи с людьми, да, то есть депутат Госдумы приехал. Сейчас мы в предыдущем населенном пункте были, там глава поселения, правильно? Sakinlerinin hepsi müracaatları eşitildi. Mebus'un ve yerli hakimiyet organlarının dikkati ise bu adamlarga umut bere. С этим депутатом Государственной Думы я не первый раз уже встречаюсь. Я знаю, что это очень ответственный человек. И раз дело дошло до него, я уверен, больше чем уверен, что он это дело возьмет на контроль. Suallerinin ekseriyeti yerli hakimiyetinin işinin bağlı dep saya devlet duma mebusu. Muzbet neticeler olması için sakinler ve yerli hakimiyet rehberleri arasında bağ tizmek gerek. Rus bir gazı koyu buna misaldir. Видим, что и выделен земельный участок под строительство мечети, более 40 соток уже начато строительство мечети, ну и передан на баланс муфтията крымско-татарской общины бывший детский сад, то есть 380 квадратов с огромной территорией. Это все достижение местной общины Двуречья, которая говорит о том, что они действительно научились эффективно использовать свой потенциал. Görüşüf neticesinde gражданларның hepsi müracaatları protokolga kirsetildi ve parlamentarinin nezaretine alındı. Ayşe Шулакова, Гирай Абдуллаев, Millet için. Айлеви бюджет тузылевы бойынша квест етіш мемезлік ве қарардан артқач келер ақташырлер. Гражданлар үшін бюджет адлы конкурсының вазифелері бөлі еді. Лейханын əsas мақсады әлінің малиеви саватлығыны yükseltmektir. Ахмеджеттегі иш адамларының евінде ғаліплер енді белгіленді. Оларнен мұғберіміз Диана Бекмамбетова сөбетлешті. Малия везірлігі тәшкіл еткен гражданлар үшін бюджет адлы лейханын ғаліплеріні мұна бөле тағдырлейлер. Конкурс ішлері тағдымнаме, видеоролик ве шер форматында қабыл етілді. Чтобы мне не унывать, также маме помогать с профицитом удержать наш бюджет семейный. 11 yaşlı Егор Яроваренко шыр yazып, екінші ерге наил oldu. Бүгін 6 номинацияда 13 ғалип seçildi. Олардың ишлеріні гражданлар үшін бюджет адлы конкурсқа yollayacaklar. Далее разработка моя, которая заняла первое место, да, интерактивная игра с финансами ноты, отправляется в университет финансов в Москву. Анастасия Майданевич 2019 жылы бюджетный квест номинациясында бірінші ерге çıktı. O бірінші курс студентлері үшін ойын шеклінде дерс geçirdi. Студентлер яны терминлерні мерақнен огренділер. Қырымда конкурс 2016 senesinden beri keçirildi. Mında esasen Kırım sakinleri iştirak ettiler. Endi bu sene Kırımның Maliye Vezirligi Maliyevi саватлық haftasını keçirmege planlaştıran. На которой мы будем рассказывать о том, как надо правильно планировать семейный бюджет, как надо расходовать средства, как не попасться на уловку финансовых мошенников, потому что, к сожалению, есть еще и такие. И конкурсы у нас будут проводиться в дальнейшем в рамках уже работы Дома предпринимателя. Мы планируем еще провести мероприятия, связанные с акселерацией бизнеса, где у нас тоже в том числе будет для школьников мероприятие о том, как создавать свой бизнес и с чего начинать. Tedbirler Ахмеджетте iş adamlarının evinde geçecek. Naciye Исаева, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Millet için. Ахмеджетте Полетник мерkezінің құрылығы 50%-ға азар. Тефтіш ниетінен бұл объектке Жұмхуриятның құруджилық везірі Михаил Храмов келді. Құруджилық не дәрежеде ұлғаныны ве объектте қач адам çalışқан ақта Султанеси Такаеваның левқасында. Очень интересно. Сначала витраж, а потом покрашено покажу. Полетник мерkezінің құрылығыны алып барған тыш қызметші Михаил Храмовға япылған ішіні көстере. Объекте енді ішкі ішлер башланды. Жам қойылув да бүтінлей бітті. Келечек басама қапуларының ерлештірілігі. На стадии завершения работы по устройству фасада, работы по устройству кровли в стадии начала работ.
планируем приступить к работам по чистовой окраске стен, потолков. Меркезнің бірінші невбетінде 70-24 ерлік ятканенің құрыжылығы тура. О блоклардан ибарет олacak бірінде санузел виашхане ерлештірілежек. Епсі одалар 2 кішілік. Бірінші ve ikinci katta memori odalar kaldıracaklar. Şimdi bu yerde 100'den ziyade adam çalışa. Montaj kurucu işlerinin umumi fiyatı 707 milyon rubleni teşkil etti. İşler grafik boyunca becerili. İlk studentler mında 2020 senesi köçürülecekler. Bu sene ikinci ve üçüncü nevbet boyunca liha işlerini başlamağa planlaştıralar. Вторая очередь это библиотека. В настоящее время нами Минстроем подготовлена конкурсная документация и осуществляется процедура выбора проектной организации. Также будет еще третья очередь, которая будет включать в себя спортзал и другие помещения. Вторая очередь будет непосредственно с главного фасада, третья очередь между общежитием и озером. Ахмеджитте esas kanalizasyon kollektor kuruluğu boyunca liha işleri de alıp barıla. Onun uzunluğunu 17 kilometrini teşkil etti. Trasa Ekaterina Bahçası'ndan başlap yanı Sarabus koyunca çekilecek. Tamam bu yerde o Tavrida trasasından geçecek. Призма насыпи трассы Таврида уже подошла практически к тому месту, где у нас должен быть проложен наш коллектор. Нам надо срочно здесь будет закладывать футляр, чтобы мы не остановили работы по Тавриде, не задержали. Тыш hizmetçi teşkilatnen yandı 10 milyar rubli anlaşma tizdi. Kuruculuğunu 4 yıldan son yökünleyecekler. Объект çoğusu problemlerini çözecek. Мы должны завершить проектирование в сентябре, получить экспертизу проектно-сметной документации в декабре 2019 года и декабрь-январь должны приступить к строительно-монтажным работам. Завершение, по-моему, 22 год, да, у нас? Да, декабрь 22 года. Ахмеджитте kollektor kuruluğu tap sovet devrine başlagan edi ama iş sonuna yetkizilmedi. Şimdi gece paytaxta kanalizatsiyasız yaşagan rayonlar var. Mühendislik kommunikatsiyaları Zavodskoy mikrorayonunda, kısmet eski şehirde ve Krasnaya Gorka rayonunda yok. Elmas Ablakimova, Sultaniye Sitakayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Halkım için eser yazdım. Gasprinskiy Adana kitapxanesinde ulu Qırım Tatar yazıcısı Rustem Oydin'in hatırasına bağışlanған akşamı keçti. Tedbir onun 100 yılına bağışlandı. Bu hatıra konu onun akrabası, dostları ve yakınları toplandı. Pek kasvet etedi tilimizin temizliği, doğru aytılması, yazılması için şu şeye çok hareket edildi. Şu tilimiz gayip olmasın deyip tilimiz mükemmelleşsin, temelleşsin, tilimiz yaxşı bir yolga düşsün deyip en esas hareketi, işi şu edip men sayam. Edebi akşamının iştirakçıları yazıcının umuru ve icadının yakınca tanışıldılar. İsmail Gasprinskiy Adana Media Merkezi ise Rustem Oydin'in çok tilasançık ve kaşkaçık eserler toplamını takdim etti. Kitap Hamoylev'nin aynı adlı eseri kırdı. O Kırım Tatar, Rus, Ukrayn ve İngiliz tilinde basılgan. Rustem Oydin'in Sönmegen Yıldızlar piyasası üzerinden koyulgan monospektaklden bir epizodda oynaldı. Estağfurullah düşen adam günahsız olmaz. Hadi ne? Rustem Oydin keçmişi Qramani olgan insan. Ulu vatan cenkinde o Moskva şehrini ve Kafkazni korçalagan edi. Ana vatanının azat etilivinde de iştirak etken adam. Bu ahır zamanlarda icat etmege de devam eteydi. Yazıcı onlarca eserinin muallifidir. En parlak Kırım Tatar resimlerinden biri olgan Ramazan Hüseyinov 70 yaşını toldurdu. Kalem ustası için bu yıl icadi faaliyetinde de jubiley sayıla. O endi 50 yıldan beri acayip eserler yarattı. O'zining sanati için ressam fırçı ustası, çeşit sergilerinin laureatı ve Kırım'dan nam kazangan ressam unvanlarına nail oldu. Onun işleri arasında 500'ge yakın tekrarlanmaz eseri var. Bu unikal eserler nasıl ve ne yerde yapılan. Şimdi ressam ne yarattı? Bu hafta icadi ustahaneden Naciye Isayeva tarif etti. Mana bu en mucizeli oda ressamның ustaxanesi. Tamam bu yerde acayip eserler dunyaga keldi. Mında bir koşe ijadne sınılgan. Yerde resimler, boya ve palitralar tura. Koşede yanı resimler için çerçeveler yasalgan. Rafta fırçılarının gugum, yanında ise eski bakır, cezveler, hatıra bakşışlar ve elkerçikler gösterilgen. Bu ustaxanede Ramazan Hüseyinov kunola.
Рамазан Усейнов, Мишур Уста, Ресамлар бірлігінің азасы Чешир Джумхури мукафатларының лауреаты. Если на холсте, то я пишу только маслом. Я акрил не понимаю, потому что масло это все-таки живое, и техника масла меня очень нравится. Поэтому холст масла. Художник, он без своего индивидуального почерка, он может просто, никому не нужен. Он просто как бы неинтересен будет. Рessam Самарканд шерінде дүнияға келді, Ташкентте тәсіл алды. Анда өзіне шарқының güzelligini сындырды. В кишлаках музыканты, бродячие артисты их называли. Они ходили по канату вот так вот. Были клоуны всякие. Вот они бездомные, вот так и гуляли по всей Средней Азии. Я вот это образ вот таким, то есть это как я вижу как художник. Bu ustaxanede yüzge yakın eser бар. Олар епсі яғлы боя ресамчылықның чешет жанр велосипедlerinde yaratılgan. В стадии работы она меняется. То есть мне не нравится композиция, я ее меняю. Не нравится цвет, тоже меняю. И то есть в конце концов оно может даже лучше получиться, чем я задумывал. Ressam palitrada boyanın karıştırıp, kıska ve uzun sızıklar yapıp, kaytarma seriyasının yanı eserini yarata. Это работа в процессе. Здесь женщина с ребенком, это будет ребенок. Onun bedi üslubu Almanya ve Saudi Arabistan'da da tanıldı. Ramazan Hüseyin'in şahsi sergileri onun istidatının kadrine yetkenlerini toplay. Gelecekte Ramazan Hüseyinov da çok ekspozitsiyalar geçirmeye planlaştıra. Naciye Isayeva, Geri Abdullayev, Millet için. Фото-весиқалар ве санаурбалары. Милли театрының уникаль экспонатлары. Қырым-татар Медени тарихи мирас музейінде Крымско-татарский театр «Годы, люди, судьбы» адлы серга açılды. Мұнда женіктен евелі Веди-Маневи театрының тарихы нумайшытылы Макбет адлы саналаштырмадан актерларының урбалары да тақдим етілген. Бұл спектакль бұтын дүния жібелі Шекспир фестивалінде шаншурет қазанды бұнданды ғайры арзы қыз адлы Евсаневи саналаштырмадан киімлерде көстерілген. О халқымыз ватанға авдет олған суын ilk sefer қойылған спектакль еді. Тедбір Қырым везірлігі ярдымынен өткерілі, сергінің мақсады Қырым татар медениетінің зенгінлігіні көстермектір. Серга октябрьнің соңына де çalışacak. Мы постарались показать нашим зрителям наиболее, можно сказать, такие интересные постановки нашего театра. Дубаралы той. Затем мы видим фотографии, сопровождаемые костюмом из спектакля «Дубаралы той». Классика. Классика – это «Кармен» в постановке режиссера Владимира Аносова, 2001 год. Ну и, конечно же, я считаю гордостью нашей экспозиции, это первые костюмы из постановки спектакля «Арзы Хыз». 15 апреля 1990 год. Это незабываемый премьерный показ. Шындықы дақаға бойыпсы қаберлер кележек яйынмазны 21 бұчықта қачырманас. Хайырлы ақшамлар.